Sang-sangitam, Amy. Buy-buyaam nang italadawan nyo itinobyom sa kagsangit-sangit. Apay, nan ano tanubyom, kanyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Isa na lang, Awan manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ayaw na yan. May kaduan na itaapan nakalukom, anak ko. Ikan tumat nga minagnaknakam. Kunak akilatisem pa'y nga umuna tigalad ti may sa lalaki sa kanto agtalagkan kuana. Darasudos kamot ngamen. Sumurot ka adagos no awisin da ka. Ngala, agrelax ka. May liw-liwag mong tumot lang na ita. Data nga minta naglaka nga mamat pati data nga... amin nga ibaga ti lalaki pati na. Ay, huwag nga ron Kanya nga lino ko naman ay. Kanayon da nga lukuan ti kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigra. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't deng-denggen na. Nadagaram kan kwa na, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalaki. Anak lang nga tultuladen. Naanadak mango. Natanangak nga agdis-desisyon. Siya kumanga tituladen ni Eme Imbag kay tiyatahan nga masiksikugan. Wala nga raw. Isa maminsan. Saan ko man ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki. Umayak ko maagpasyar niya balayo ang mga nadagungat, Diana. Ne, asino kumamatag-ungat nga Baldo? Apay, awan aya, Diana. Anmat nga agungat ni tatang ko. Ti kayat ko asawin, awan nobyam nga agungat. Pangala ako mamat itinubyo kat awan mat. Singlak nga kan kanayon. Apay nga kat di kabsat mo, agsusukat tinobyo na. Iso na ngamhaan kanyak. Mabutangak nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti kabsat ko, Baldo. Kan kanayon da nga lukulukuan. Kaslatad ta. Nagsinadamanan ije na udi nga boyfriend na. Nagsinada na ya? Katnuwan! Apa nga di makal nga dagita matam? Ha? Ay, awan Diana. Ay, nukasta, single manan ni ading mo nga Amy. Katuan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagus. Anya? Aywan, madamag ko man lahat. Manutawan ni tatang yawn. Nasurukan nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasala 50 lat taon na. Nataer ngamin. Ay, talaga nga nataar ni tatang mi. So te karopa mi. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang yaw. Nagpipintas kayong anak na. Naimbagmantas sana mga sawa. Haan siguron. Tahan mat nga ag-araram. Iso na ati ara-araman da. Ay, sana maliklikan. Nataer ngamin ni tatang yaw. Talaga nga ado ti agkurso na dakin kwa na. Uwan nga rod pati ba bakit agpapapansin da kanya na. Ngam, apay nga napan kan ni tatang ko ti saritaan ta. Anya di ako namtadtay. Agpasyar ka ije balay me. Makitan to, Diana. Inton addawayak. Naimbag nga orasyo, Tatadolpo. Mabaling tagpasyar? Nay, sigamat gayam Baldaw. Sumra ka. Agyaman nagtata. Talaga nagtaer kayo Uray nakapambalay kailangan kat rumarlat at ikinataer yaw. Awanay. Nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matay. Ayun, nataer kay latata. Okay. Agyaman na kasta baraw. Asino ti pasyaram. Ni kadi Amy, wano ni Diana. Ni Amy ko tata.
Sige. Mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga maagpaarmanan nga dagos. Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan iti nobyo na sa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir, beti pa nagpapentas ko. Hanmat ga masyak ti araman ni Baldo. Apay kurso na adam ayan ni Baldaw. Iso na, tagkurso na da kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyar ito balay. Kamsa bali mat ti pasyaran na. Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo dayana. Saan na ba't nabasol no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro iti motibo iso nga pinasyardan. Dayana, Siyak ti luklokoan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtata sa balit araman na. anyat ko na nakil kaaya. Kuna na nga rod nga pasyaran na kede. Nga mabain ka no lang. Tadtanimat gayam imit araman na. Ay, ket bay amon Bareng kayatan ni Emi ni Baldaw ta nasingpet da niya abaraw. Naggaget pa'y. Saan ba't siguro ngagsangit ni Emi no ni Baldaw ti pakiinayatan na? Awan inururay ko tiyo umay ni Baldo. Apay nga kasjay. Kedanya't mabalin mo nga'y no ni Emi ti kayat na nga armay. Siyak nga rod, dahil baga na ibi nga pasyaran na. Ay, diyak kaya ti malaslas tugan. Nagaram ka din ni Baldo ken ka, Emi. Uwan, tatang. Ket, aklonam ka day. Diyak amutang. Kasla awan mo't panagayat ko ken kuana. Diyak ngamin kayat timikiinayat iti kalugaran tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ken ka. Nasingpet na baro day jay. Nagaget pa'y. Di nakalakit dilokwan day jay. Aklonam ket din. Panunutok pa'y mo't ana imbag tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di ka agpampanunot. Aklonam ida adagos nga oray di mo matunay am mo ida. Gamje kalugaran tayo. Karupa tayo pa'y. Panunutom pa'y laang. May mayat ni Baldo ta am mo munday jay. Anyo nga pilitan mo hana nga kaya tatang. Ha? Basta dumkit din ni Baldo eme, hang kayong agbagay. Ha? Kan salawahan ka di day jay, aglas-lastog. Pag kunaam ngay manang, Wanata kuna na nga siyak ti pasyaran na idi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak ti araman na ngam si kamat gayam. Bulbulas tugi nga lalaki nga. Itid mo ni Baldo kanyak ta nabayagan nga siyak ti bagbagan nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga ron deta. Iso nga baybay amo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy natin imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante maadan iti boyfriend. awan ka di pa ni Baldo, tatang. Ha? Umay ka di dito balay? Iso mati ko na tatang, pasyaran na ka no. Kahit anya ti planaw. Aklonam ka na wano bastedem ni Baldaw. Ay, kasla makaritak mo itimbaga ni Manang Diana. Makarit nga. Di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla jak mo tin kaya tapaluspusan. Anya? Kahit aklonam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta aglaban ta eme. Payalapdan nak manang. Ikadno ngay adamot panagayat ko ken kuana. Unam to pa kan ni tatang idingahan mo nga kayat ti makiinayat iti kalugaran tayo. Ikadno ngay nagbaliw ti pangedeng ko manang. Wana ngam amumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man amo. Ta si kamutan ti paspasyaran na. Alasan kayon nga grikyar. Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Balto ti lalaki? Wen nga ruda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek.
Ison ati pagpaarama manang. Ay, saanan numartag tumot lang. Uray agbaak kandayana, nuartag tumot lang ti pakyasawaam. Pagan ano kumamat ngamin day jangay? Pipya ni Baldo at anasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo manang. Saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadulpo, na kayo mat ngayam. Sumra kayo ah. Agyaman na, Baldo. Ala, agtugaw kayo tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo diti balay. Napatagsakit diti gagarayo ah. Uy, tanay. At manday, mapaspasama kay di balay. Anya? Apa tata? Pangasim baraw. Di ka pala mapanin di balay, tanay. Agap apamutin na itagkabsat gapukin ka. Anya? Ni apa nga tata? Ay, jak amo ka na gijay. Kasla na laubay. Basta sika ti pagapapaan da. Isa sardengam pala ti umay iji balay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga agapan na itagkabsat gapulang ti lalaki. Anyan? No kasta, agayat da adwa kanyak, tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makaiisumakmat ka na gadwa. Ay, bon, sino tinang pukis ka na kayo, tata? Magbagay yung matapukis yaw. Anda ti maer kayaw. Ay na, tayo ka anakakman ni Jay Ilay. Dahil dyan, ti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat, ti kastoy apukis baraw. Ibagap mo kayat mo, ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan akong nagpukis? Kayat konti, agpalong hair. Anya? Huwag tata, agpalong hair. Sakto, ipakulot ni Mordong na. Anya? Anyat itsuraamon nga, no, kasta ti buok mo, baldaw. Ay, mayat tata. Sakon to pakuluram ti Mordong na ti blonde. Mayat napintas. Sige nga ron. Mapanakon baraw. Nagilaang tigagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak itay iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo iti kapiyaw. Ay sana nakababain. Bastag kapi kayo tata. Gumura ak no paayan dak. Ramanan niyo tilinutaw. Alang arod makamuka baraw. Ni, apay nga adda ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme? Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga siyak ti pasyaram. Ngamjay mat gayam kabsat ko. Nang namnamak pay mat nga rod. Pastor kam ni Baldo manang. Tada importante nga ibaga na kanya. Kanuri siya. Ada na patag nga ibagakyan ko na. Sana da kayo tigagarak, Emi, Diana. Ha? Adala ko maibaga ka ni tatang nyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang nyo. Apa ingay kanak iti bardaw o baldaw. Ginatang mo ka din na ito, oy. Uwan tata. Brand new na ita. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. San mga bagay tag bato iti kasya tata, nataer ka. Kasta ti maibagay kin ka. Adda nga umubing ken tumaer ka no dahi ti isuot mo. Anya, ay sus, diamanak nga rod di mat kunak, adi ka pala umay niti balay. Di kayo madanagan tata, awan armag ka na kiti anak yaw. Si kamat ti gagarak, saan mat nga isuda? Aywan tata, mabalin tagpakuyo kada kayo inton bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw, baraw. Ijay barbershop ti kaanakan yaw. Ada ngamin tayo kaanakak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop jay kaanakan nyo ijay ilay. Ay, katuwa na. Ala, kuyugan kay tao.
Sa nabalay ta awan pa'y araminak no bigat. Baldo, pudno aya nga ararmem kano dagiti agkabsat nga eme ken Diana. Paggidgid da nemut kano ida nga armen anak ka. Anyamot day ta adamag na nang. Nakadamdamagan niyo mo't dita. Day ka amom laptan lima payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti istambay gestor. Palso day ta adamag na nang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Iso di kay mamati adagos. Iso nga rod nga ikon-confirm ka nagpaisungan no saan. Awan kinapudno ray ta. Subsobrahan damot ti istorya. Inaram ko lang na minsan ni Amy. Yung sinarde nga ko. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpaiso ti dila dagiti maritesen aya. Day nayunan dati istorya. No sana manayunan, makisayan. Wan nga rod Iso dahi ta ti pag-aapaan ti tattao. Tama na inayunan ti istorya. Kat, apay ngay asinarde nga mga inaram ni Amy. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumamangam ni Amy. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko kani Amy idi. Anya, Aywan na nang. Gumatangak itinuang. anya. Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwesto mi jay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't manan datatang kan Baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti pa nagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kano ni Baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Diyak amo amanang, kastamot tinangag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, eme. Saan mo tun manang? Si Kangay, Karo ang ahaan. basta awak nga rod. Apay nga taasim mardeng nga agarom kanyak. Sapay planok nga aklunan. Taamok adinak to pagladingitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din awan ta araman na kanyatan. Tapno haan ta nga agapa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti anwang kat regalo ken ka Tata Dulpo. Ngam di mo ibagbagang ented ko No dagdamag, ibagam nga impatarakan ko lang ken ka. Apay ngay, regalwan nak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mobile daw. Awan problema iti day tata. Basta parakin ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta naasidag tirik na ken ka tata. Maay-ayo ak tunggal makitkitak ti nagtaer arupam. Ala, yawid tam to yunwang mo. Tata Dulpo. Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak baldaw. Una ta may kabalunan, nagluto akiti pansit, kan nagtimpla akiti juice. Ay na, nagtaktak ka pa'y laeng. Umay kan, mapanta pa'y agmerienda di sirok ti mangga, Dulpo. Nay, apay berbir nga sanak ngay baraw. Basta umay kan, yag mo ti imam, ta kibinan ka, Dulpo. Awan pa ni tatang eme. Awan pa'y mat manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adamanan inaramid na ijetalon. May, Diana, ayun yung anak ko. Tulungan ka. Ni tatang deja. Anyat mapaspasamak ka ni tatang. Di yulok-lukat ang tirinaw Bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasamak kada kayo. Kasla da itartarayan niyo, tatang. Awanan bayin na jabal daw. Na, dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Laimbag asa nakatarayak. Ay, jak maklon tinaramid na. Jak laim pagaraw. Bading matgayam na dya alalakay.
Anya! Idarom ko la kuman kahit ang mabainak. Isa baybayan yaon. Ala, anya dinaramid na kada kayo, tatang. Ay, saan na masapol nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak. Kansang kaibaga na anatairak. Bading mat gayam tilukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayam kanu ni Dulpaw. Ije kataltalunan. Ha? Pudno aya abading ka anak. Kat kayat mo kanu nga asawaan ni Dulpaw. Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag. Pudno aya abading ka. Ay, basol ko nga ron ayan o kasto iti kinatao. Ah. Nukasta. Wala nang badingak. Basol ko nga ron. Tsak mat nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko, aya. Malaalala. Ay, di ka nga rin nagsangitan. Di ka madadagan. Awan, tagbaliw kanyak. Patpatgen kalata nga anak ko, Baldo. Tatadul po. Mabalin ti umay. Ha? Pangasim daw. Di nakpadpadasan ta ang mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbutin kanyak tata. Iso ngay mayak. Ta umayak agkin daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken ka iti kalabas. Ha? Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik. Saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Agam pasensya kan. Kanay dumistansya akin kan. Kan alamon dyan luang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay saan? Isublikan ka tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangaasim. Di kan umay dito'y balay. Idida mo, talaga nga madayo tiriknak ni Baldo a kalugaran mi. Nga mi dagbaybayag mayat manen tilinangan mi. Ngam kitdi, amunan dagiti limitasyon na, kat ammo na matan ti agbain. Nagipatakder pa yan iti parlor na iti sango ti balayda. Alakastan, tuy gayam mo, Dolpo. Alaga gayam, di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to'y gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless, kada tayo amin. Manang Biyanang! Hi! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ni Manang Biyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak apan nagbuybuyan yung itanga oras. Ti surat nga intay drama itakat nagapok ni pagayam tayo naglingad, itinagan nga Abel. Ngamsakbay na kablaawan tay mampay, da Sir Jeffrey Agustin, Jasmine Pias, John Carmen, Denmark Mijana Jr., ni Tanagilian La Union, ni Denver Lingayo ni Christine Santiago. Kastoy man ti surat ni pagayam Abel. Dear Manang Biyanang, naimbag nga oras mo. Agtawa na kitan itinasuro ka 40 at dait surak iso nga dumat nagitag gusto kanya. Nga mabuta nga ka mga sawa, takabutang ko ti madaan iti responsibilidad. Iso nga imbes sa mga sawaak, mangnubnob yalatan ti araramidat. Rogyak nga rudan ti agsalaysan. Nanang, kita nyo man, no bagay kumutlaang deti rilaw. Nay, ay nagpintasan tarilom, Abel. Nangalaam dita. Imposible ang ginatang mo. Katawan mo't kwartam ako naman. Anya, inregalo da. Asino, ni Graciano, biyam. Grasya nga.
Kat mo lang bayagan nga imbreak ko ni Gracia nanang. Ni Celia ko na yung Anya, Hmm. kaano la nagkinaawatan kayo kini Gracia? Nagsina kayo. Awan, saan kami agkalaan nanang? Saan nga agtumpong dagiti likes and dislikes me? Anya, ay nagsaritaan nyo ana imbag, di pa nagsinayaw. Di na nga rod kayat asinaak. Ngam impilit ko Diyak nga rod kayatan. Ipilit na kitibagi na kanyaon. Oho! Pulos mo't Kita mata na Kasta man tinaramid mo ni ti kalabas kadagiti nagbalinan, obyam. Mga sawa ka nga minan, Abel. Tapno makabukal kamot ni ti pamilyam. Awan lita sa asawa kanya nanang. May mayat no agnanayon a single. Tawan ti disturbo. Mga lakit din. Iti jak kabagyan apakpakanak. Saan Ay, sus. Umawag maninday to'y text kanya. Asino di tayo? Di agkara-text kanya ka. Lakay nga agar-aram. I-block yung mandita na sino dita. Ay nanang bagbagatan kayon. Agparong kayo kailangan. I-block yung mandita. Tadyak kaya't ngarman na kayo. Bakit kayo nanang? Agparong kayo kailangan. Diyak mat agpapaaram ka, tanak ko. Ay basta. I-block yung mandita. Malawunan. I-block ko to, Nabel. Sige nga raw, tayo nakmakitsenda na nakaw. Saya at matarimuara ni Nana. Tinasayat. Awagat mo tiniselya. Tapa umayak dito balay. Ala, darasong tumulang sila. Tapno awan makakita ka. Apay ayakas la di mo kaya makita dagiti ka aruba yo. Pasid ngamin ang nagsiping ti dildila na kita karuba. Saan la adag iti dilag dati siping? Pati dagiti matmatada. Nagsisiping ta. Taday tala agsip-sipot ter aramidon da. Anya? Silya, awan ni nanang ko. Iso ama aramid ta amin na kay kayat ta dito balay mi. Kwa. Ala, Silya, agitatan. Mabuti nga. Idi lakal man ang nagkinaawatan ta, agkay datan. Ikit, anya ko ma. Ay na, di kan agpakpakipot sila. Ta saan ka natin ihijar? Adandan mo. Ha? Ay sana, Silya. saan? Silya. Di na kumamat sulisugan. Ikit, isungarod nga inayapan ka dito yung balay. Tapos, Mabuti nga. Amang ano panawan na, kunood na mapasama kiti nagbautan ta. saan? Apay kumapanawan ka ngayon, mate. Ad-dakit di akong pagtakin ka, Alam sila, mayat kamutan, Mapantay di sila ni nanang ko. Tanabang banglo di. Saan ngamin analablabaan ti ulas ng pungan ko? Kababayin mo itong ka. Alam nga sila. Diyak kayat. Basta diyak kayat. Ni. Jacket ko na. Nagirot mo ti palangarakop na kanya ko. Diyak kayat talaga. Diyak kayat. Pag hindi di, ito yung babae. Abel, apay anak ko sukuso ti ap-ap jay kama. Nagitay do apungan ko. Natin nagday ti datar. Pati ulas natin nag-ameng. Diyan ka mo na. Baka di pusa. Nangag ko ngamin nga agin-gin nantil itay dagitik pusa iji kwartuyo. Nangag mo gayam, ngam apaya di mo inaabog ngay. Baybayan nyo lakadi, nanang. Taagin nantil damang. Ngam kinusukuso dayay kamak. Ngalam lang. Inak isimpan nanang. Tapno di kayon sumanao. Naimbag nga oras yun, nana. Siyak ni Celia. Tinobya ni Abel nga anak yun. Ay, si kagayam balasan ko. Sige, sobra ka. Agyaman ak nana. Ada ka din ni Abel? Ay, awan, balasan ko. Dinagas itay ti barkada na. Ay, jaka mo tinapananda. Imbreak na ngamin itay. Katawan matamu ka basol ko. Hindi awan pa'y napasamak kada kami.
Lab na kunay. Ngamidadan. Kaslanak matimbasuran. Anya, Lab ko ti anak yun, Nana. Isa pang asi at abagbagaan niyo kuma. Ibagaya di naksinsinaan. ay, ayan ni Abel. Sige, takasaritak to, balasang ka. Saan magaya mo na nasin au day Celia? So ngayon break ko na. Ay, di ka lamasyan kan kwa na. Kasta una ya pa nagsangsangit na itay. Diyak nga rod kaya tan. Apay, mapilit na kaya nana. Ay, maditikas ta nga aramid manak ko. Saan bareng ni Ayatabel? Di mo man pagay-ayaman dagiti babae. Mga sawa kakit din, tapno agtalnakan. Wahoo! Never in my life laita nga asa-asawa na lang. Girlfriend, pwede. Pero asawa, no, pwede. Anya, Namati mo tilo ka. In-text ko lang tayo love you. Sinong bata na matadago si tayo love you to. Ay, apol nila. Na, sos. Umawagin. Hello, Crystalline. Hello, Abel. Sigurado ka iti-text mo kanya na ay-ayatin na? Wala. Ay-ayatin ka man, Abel. Ha? Basta di nakluk-luk ko na. Ay, saan? Abay, kumalukun ka. Ay, sapay na ko, ma. Ay, kahit ka nga i-date, Crystalline. Ngamawan mo't kami pang-date ko kan ka. Naimbagkan ka ata at dati trabaho. Agsusildo ka. Siyak nga standby. Sa dino ayati kayat mo apapanan, Abel. Siyak ti sagot. Allah. Kababain sa amat, Crystalline. Pagpainam ko, ma. Katagayan ayatan. Sige. Adaan mo ka pa pananta. Basta si kati bahala iti magastos, Promise. Sige nga, Ron. Hotel mo't adagos ng timayan na, Abel. Kit di tanto matla ti turong na. Ket, anyat plano mo nga iti relasyon ta. Kita, anya kumangay. Awan, basta data periodo. Ha? Di ikasal? Ay na, saan nga uso day ta kasar-kasar? Nagadun, tupay nga amok ang nagkakasar. Ngam nagsisina damot amin. Kat, isuda sa bali tamot, Abel. Agpapadaming. Abel. Ngam napilitan na kamang ikasargan ka. Nasaysayat lang agawitan. Agsinatan no kastamot lang. Ala, saan Inaklon ka lang arudan. Inayat kan, Abel. O sige, basta agtulag tangarod ha. No adda mapasamak iti nagbuetam ta. Awan ka sara mapasamak. Ta sa anak pa'y ready, okay? Anya? Ni Crystalline dumawawag. Hello? Abel, aginawak mo ta. Agkasartan Ay sus! Di mo't adda saritahan ta nga awan ka sara mapasamak. Sa anak pa nakasagana kung naklakarudan. Naawan kwartam. Da kami ti makaamu. Gastos minti amin. Ay saan? Imbagak lang arud kan nga awan plano ka mga asawa. Nobya, mabalin. Ngam no asawa, no pwede. Kasano ak marodan. Masikoga kan. Ipasngay mo tulad na Kaya't da ka kano ang makasarita dagiti dadakkel ko. Iso nga umay ka dito'y balay. Ay, saan? Sige, tatabi aramidak. Bye! Nay, papa na mabayl. Apay ang nagdakkel tabag mo. Manang, inakagbakasyon ija balay ti insan ko. Anya, taapay akong di bakasyon ka. Pilitin laktumad ni Crystalline amang ikasargan ko, na. Kadyak magngarod kat ti mga asawa. Gaputa masikugan, ikamat na mutan ti bagi na kanyak. Adamat tulagan asaan kami ngagkasar? Ay, unay kan nga ubing. Nagkunang amin asikugam. Kalpasan na itarayam. Diyak mo yung gagaro ti mang siugin ko, nanang. Sige, tanay.
Aldaw, lunod namang sabol kanyak. Ibagayaw ang nagtalawa ka. Adya kon agsubli dito balay nanang. Sinsin, mag-awid ako na. Ne, apay, naumakan nga bakasyonin san, ha? O insan, ta nag-abroad ka nun ex-GF ko amang ikamkamat iti bagi na kanya kasinsin. Ah, ne, kunak man numasikaw ka kasinsin, ha? Nalisan ka nung kasinsin. E so nag-abroad na. Ay, kastaya. Kat di... available ka man na ninsan, ha? Of course. Wala kasinsin. Mabalin man na yun. Ane, kasinsin na. Oh. Palagipan ka laeng. Ha, kita ma, tama nga no, mabalasan ka iti kastangan aramidam. Ay na kasinsin. Awan ti pagdanaga. Taawan kabsat ko a babae a mabalsan. Isong awan ti rumbang a pagdanaga kasinsin. Anya? Uray kasinsin la kuma a babae. Kat awan kasinsin. Tapasid tayo amin a lalaki nga kasinsin. Isong awan pagdanaga. Taawan to ti mabalsan kasinsin. Miranda, pimintas ka mata naggapo di syudad. Saan mataabil? Amom, agayatakin ka, Miranda. Sabay ko mata, aklunan na. Iti data nga kinagwa po, mamawampay lang tinubyam aya. Awan, Miranda. Di uray ang damag kakalagiti kakalugaran da. Agday, nagsina kami. Aya, katagpa data nga ro abil. Oray siya katawampay lang boyfriend ko. Imbrek ko dya sigod nga boyfriend ko ta. Inalilaw na kit din. Kuna na nga single kat duble matgayam. Isungar ngagbagay ta, Miranda. Iso nga, aklunan na ko na. Please. Amom lang nga rodan a playboy DJ nga Abel. Aklunam kay Dine Miranda. Ay takmat nga ro ni Abil, tatang. Ay so, sigurado asumaraw ka man nagsangit no aklunam day siya lalaki. Ket no nagadun a babae, ti pinasangit na. No nga agbalbalewan no siyak te pakirelasyonan na, tatang. Ay, patpatsem, imposible na ita. Nailasag na ti kastay nga ugali na. Basta love ko ni Abil. Awan makalapad iti panagayat ko kanya na. Isu ti arapaap ko nga ron nga pakiasawan. Pakiasawaam nga. Di na nga ron kaya ti mga asawa. Taday talaka no, mang nobya ti kayat nga aramiday. Kat agbalbaliw to no agayan ayat kamin. Hello, sino da itaw? Ay, sak na ito'y adura. Di pitong atatag ni Miranda. Oh, pitaw. Aping imawag ka, itaman pa'y. Ay, kaya't kila kamustain, Adora. Kat mayat lata Mayat lata ti biyag, pitaw. Mabalinta ka ti agsarak, ha? Ha? Itaag pa siya. Sa tan tumangan iti restaurant. Looki ka. Ay, sige. Mabalen, pitaw. Ay, ayatin ka, Adora. Ha? Ala, apay akas tamatan ti bagbagang pitaw. Dakas ka day, agpadat ang abalo. Awan ba't siguro dakas na, no agdato na king ka. Ay kwa. Lakay kan bakatan. Amaw, awan, tilin na kayan kan pinakatan kin ayat. Wan, ngamsaan na kayat ti anak ko ang makiasawa. Tabakot ako. Ay, di ka madanagan. Kaya't dan tumat laeng. Basta ilimit ta. Di mo'y bagbagaking kuwana. Tapno saan na ta alapdan. Ay, pitong. O anya, kaya't nakadewin no saan. Ipagam adagaw ti desisyon mo. Tapno amok ti aramiday. Ay, kwa. Ay, di nakmatapuraan. Bakit kan lakaitan? Agpakipot ka pa ilaang may. Wen ko namaw na. No aldarik ng kanyak. Tapno datan.
O anya, kaya't nagkadawin mo saan. Ay ko. Ay, apay ngay akastoy. Kunak no tiba katakas kanya kat saanan amakili. Ang adamot kaya marik akastoy. Ay, uhan. Kaya't kapitong. Ay, agyaman na ka. At di na ko na pinarigat adura. Basta ilimod ta iti anak mo. Tadyak kaya't alapdan na ti relasyon ta. Nay, nana, pumanulbos kayo, may. Rumara ka na kao. Papanan nyo? Kit malay, may. Ijay ili. Inaklagi strolling. Apo, nakabangbanglo kayo, may. Naglabasit pa ita bibigyaw. Apay nagpapapintas ka, Ay, awan. Ay, katgagangay na Dakas ay at agpapintas. Sige, mapana ko, nanak ko. Agluto kan to gaya man iti kanam tamang anak ton itirwar. Nini. Baka si Jenny na alang ko. Dali. Apa yan? Sapay kumata din naktulokwan pitong. Ngamin ay ayatin ka una yun. Ay, depende. Anya depende. Awan. Ay, hitila may sausawag, mate. Anya nga tatiba gadagiti anak ta. Numaamuan dati ka at relasyon ta. Ay, kahit awan, anya kumangay. Basta dita ko man nagsinsina. Diyak ka ba ulanon ti maisina kan kapitong. Wow. Nagpintas ka nagsiksya talaga na ito ababaya. Ay na po. Nagpintas dito ladawan na. Asos. Nag-reply adang ako si chat ko gan ko na. Ay na. Ayos kumagat mo itilo ka. Tinasayat. Reply ka dagos. Madlaw akayat nakbot na ito babae. Na. Ni Miranda tumawag. Apay man nga tanaya. Hello? Hello, Abil. Apay ngay nga no hanak nga umawag katang kamatan umawag. Uray text lang ko awan mauray ko kanyam. Katawan mo't napatag ngay baga. Dinak pa kumustanan. Apay, masakit kaya. Tapno kumustahin ka, Miranda. Kano tang agdit. Ay na, awan time ko. Masaduta ka rumbar. Umayak nga ron ay tabalayo. Ay, saan? Di ka man umay dito. Ang mga naibagada nga asawa ka. Ay, unay matang kasta nga pa nagsasaom matan. Kituan mait, kan sursuruan na kun alipatan na. Tanagbaawan ti panagayat ko kin ka. Anyo? Apay nga nakasta matan ti bagbagam. Ada basol ko? Awan! Yung talaga siguro asan adata tinaikari para ititunggal maysa. Nagsakit matan ti pa nagsasaom. Nasakit no nasakit. Gamday tatagpaisaw. Agbrektan. Awanin panagayat ko kin ka. Awan amok nga nagbasulak kanya na. Ngamimbreak nak ni Abel, tatang. Dayta, ti magbakaking ka. Anya nga ita, Tulungan da, kasari tayo ni Abel. Ay, saan? Ikamat mo ki di ti bagim kingkuhanan. Ay, saan? Bay amaw. Ay, agbrektan, adura. Ay nadinak man matrabakan iti kasta pitong. Diyak kayat ti marabrabak iti kasta. Rabrabakan kaya. Basta agbrektan, ta naumaking kan. Anya! Sino ayang aminday ta nakiboyfriend na nyo nanang? Anang i-break ka na kayo? Ni pitong. Pinangnamnaman aklagayam ti awanan bain. Ay, ko na alam na saan ba't gayam. Sino apitong? Ni pitong atatang ni Miranda.
Ay atak ni Pitong. Mapay nga imbrek na. Anya? Ni Tata Pitong? Apay nga men, anak boyfriend kayo ayakin kwa na. Apay dakas aya. Adamat pusok nga gayat. Iso na lang talino ko nakmata. Umagay kat mga ano? Ay, jak mangan. Jak mabisen. Ah. Ay, Pitong! Ay, ayaten ka unay. Eh, nanang, rabi yung kayo matulog Anyat kukuha nyo dito para angan na ya. Jak baturog. Jak mangan. Na, Jak ang digaws. Jak ang toothbrush. sos. Ay, yawanan sa reserviti ka. Nagkasang tinapasabag kanya. Imbrek nakmat jay ay ayat akunay. Ay, Pitong ayat. Ay, unay ang tikastoy. Ay, ayatan ka unay, Pitong. I love you so much. Nga mapay, nga imbrek na. Tata Pitong! Basol yun no apay ang na-depress ni nanang ko. Ne, tapay, anyat basol ko di tangay, abay. Wana! Ta-imbreak yung kanumot ngamin nga awan gap-gapo na. Katsi ka, apay nga imbreak mo mati anak ko nga awan gap-gapo na, alaman? Aha. Ha! Sakbay asungaton nak, sungaton pa nga umuna tabagim abayl, day tabagim ti pabasulam, sana sak! Jak nga rod ay ayatin ng tinam, anyat mabalin bungay. Ha. Kasla akla na buyatan iti sangadram adanom iti daydagundaway gapo iti nakaro abain ko. No amerisa na naimbag, wan pudno. Dakkel ti basol ko tanalabit, ninanang ko tinagdasalan, dagiti nagbasbasulak kadagiti nagbalin a GF ko. Inananding ay kung arod tinak, aging ga anak kay liwliwag. Alakastan, ti pagayam mo, Abel. Magsapol kakit di matan iti kap-kap na kam a babae. Tapnumang bukal kamatan iti bukod mo a pamilya. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Abel. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kanite direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Manipod ka ni pagayam tayo a Freddy, saan apudpudnuanagan, tintay drama itagundaway. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Mariel Gutierrez, ni Agnes Abad dita Singapore, ka ni Ma'am Nati Agustin. Kasto iti ko na ni pagayam tayo a Freddy. Dear Manang Biyanang, sana pa nagpalastog, ngam gwapo ak, iso nga ado dagiti babaya mabamban ni ita, nga uray lakaya kon. Bana kapag problemahan ti asawak kanya, katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Oh, adawag mo, Freddy, honey. Nagluho to yan, umawag manay. Sino data, Freddy? Ay mabiit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagam, Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabiin ngam apay adi ka pa'y lagaway. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya ti bagbagam. Okay nga raw, paray. Sigay, umayakaon. Agawin ka na, Rabiin. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, sino day, Jai?
Ay, ije kumparik man, hani ka. Adapas kan ije balay dakit agaw awes. Agrobata ko na. Ay, uwin. Umayak tumanayin. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko ita. Ay, kuha. Ay, inton maminsanan. Takababayin mo't ka ni kumparik. Anda nga minapataga pagsaritaan, may. Anya? Matoy ti kwartam. Umayak tumanayin, Okay. Sikat ti makaamuhani. Puya, temut tawa mangururay kan ka, Priday. Nagkapumanin aya. Ay, ije balay ti kumparik. Bakit? Kan apay apare, ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumparik ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagro nga aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anya man tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidak. Ay agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no adda madingar aramidam. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdama pay. Na. Di tapay nalpasan agsalita. Ay, nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tan no bigat tag sarita. Jay agpaisaw. Sa dinaw, tinaggapuam. Ijay nga ron balay ti kumparik. Anda pas ka ni balay da. Di marayak. Asinaw, akong paren. Di mo mula mamaw. Amamok amin, akong paren. Ay, di mo mamuday jay. Ta barbaro akong parek. Imposible. Sa balay, tagparparik na kanya. Adda ka di manon sa balay, babae. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod. Akanayon ka manen amarabyan nga agawaid. Na. Imposible magtari na bihing at tapaskan nga at atin daram. Ay, maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Talaga nga awan pa ng balew, jay amayaw. Babairo lata. Ay, inlaklakay na tiki na babairo na. Gusto na nang. Di kayo agsangitin. Ay, kasanawan dyan ang sangit. Kat nagsakit. Ti aramidan ti amam kanyak. Napalot putak. Ang tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan nyo, takasaritak to ni tatang. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya, timbaga jay inamkan ka, Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyang tatang. Agsangsangit pa yan nagipulong. Kapay. Anya, timpulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Abay, adaman ng chiksiyaw. Ay. Awan. Di man nagpasyo tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ay, sigurado ka. Di nakipulaw ng iti inam. Uwan tatang, promise. Adda chiksiyo niya. Hey, tagtagaray. Uwan, anda, kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Ha? Uy, wow! Nagpintas Kan ubing pinagpaisaw. Siyempre Uray lumakayan to'y amam. Adami ba si taste ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saanin lukas ta. Ang kasano, numamuan ni nanang. Di gulumanay. Basta di mo'y bagbaga. Di namamuan. Secret talaadwa na ito'y anak kao. Asinaw ti kinasarita mi ti silpaon. Apay nga agpupudot ka. Jay manugang ta. Agipulpulong. Adda ka numanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan nyo nga agamati kinababairo yo. Imalalaunay kan ka ni Ismael. Ay, unay kalaki din. Saan nakakasta? Kino nagsing putak? Ay, agtal na ka man.
Imbak-bakit ka, ti agkon konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachik, boy mau. Ay, day tatimadikan ka. Ano ka abimma kay? Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Oh. Ay gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiin. Ay, nasa papayapan na turog. Ah, Alas 7 la iti rabi ay. Maturong man ang tibagbagam. ay, baka turturugak. Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan tati madi nga aramid mo, maturog ti ibagbagam. Ha! Awan pa'y ganas. Nonsense na kita bagbagam. Na. Eh, ala, maturog taki din. Wow! At naman ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, win ahanay. Naawat mo man ti pensyon mo. Ay, uwain. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapno saan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo a kwarta. Jak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayatan na denggang. Unam, ipashare nak ije balay yung kaano nga Kwa, intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas tati bagbagam. Ah. Manon alawas tinapalabas. Ay, ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Bayada mo ti abang mo. Okay, honey. Umayan, mabit lang. Adda dito ni Frede. Ha? Asino da ka di? Ti salod-sod ko ti song batam. Adda ka di dito ni Frede. Freddy, honey. At damang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ayan na ko, may ko. Ay, Bonjay! Ay, sandun mo na ita. Apay nga daka dito. Awanan kay tibain Frede. Ay, sos. Kunak to pa'y kalt! Hosto tinagparit na kanyak! At namanin babaem! Babaero ka alaklakayan! Freddy, honey. Ay, hindi kayo tasawan da ito. Ha? Imposible adi mo ang mga ada asawa ni Friday! Siyak ti asawa na! Anay ko. Diyak ka mo dahi tangay bagbagang. Imbaga na abalo. Iso ngay naklod ko. Ha? Amok nga rod aya, si bibiyag ka pa yung asawa niya. Ay, wah! Ay, husto na itan. Ala, may kan banjay ta gawin tan. Pwede, lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kayat? Agsinatan. Rambaglaan! Aga-agaw iti asawa! Napanan nga ro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan na saan nagaw-away. Kasi mga ro ni nanang, siguradaw, asa na makaturturog na jay, tatang. Ay, saan na maulit? Las siguro day jay. Ingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiaramida ka nakaw. Ang ay, palamiisak pa iti ulo na. Mabalin ka nga iti bail, mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istorya. Oh, sure, Sir Poggy. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan maw. 18, sir. Ubing kapay. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitre sa klatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiya giskwila, Estrella. Awan mo't nga rot pag-eskwela, sir. Kusyak at imang paadal keng ka. Talaga, sir? Apay pagadalin na.
Kat saan nak matakap-kapin ano? Gaputa, agayatakan ka, Estrella. Anya? Diya ko nagpalpalikaw, pahay. Isungay bagamitan, no, ang dagasat ko, no, awan, tapno amok tararamida. No, ang dagasat ka, ay, pagadalan ka. Ang no, basta din na. Suray. Ngam awan maitulong ko ken ka. Sige, mayatag. Mayat ka iti, anya? Kayat ko, ti maka-eskwela. Ay, no, kasta, ang dagasat ko ken ka. Aklunan na. Ay, ayatan na, may. When? Tatang, anda man ang ubing at chiksyaw. Awat ti marami dakta, gwapo mo to'y ama, may smile. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang, ti may papaniti dayta. Saan? Iso ano, ibagam? Nasya na ka ni nanang. Ang mga nagsakit, kapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti arami gyaw. Wala, isardang kuntaw. Apay, sinardang ang matan, ti agchaiks. Kapilitan na, tatang. Tanay, ipanaw mo ni bakit ka dagiti anak may nujak agbalay. Ay, very good no kasta. Ay, sa nabalikan niya, talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ituyain. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan niyaw. Apa, nagdakil tabagyaw. Pumanaw akon. Aguma to'y ama yung agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kaday? Saan kumamakas ta? Di ka Di kasta. nagsagit-sagidan. Na. Ha? Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak nga rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Na. Takonsumisyon to matlang ti papain na kanyak. Gaputa bakit akaon? Isoksokat na kaon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Ay. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nam nga ibagam kanyak, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano, manugot ka ke ay. Agnaitan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga nga amo dagiti dadakkel ko ti may papan ka data? Ubingak pa'y ang asawa. Agiskwela akpay. Anya? Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbayad din ijay school. Ay, wad. Wait lang Antoy. Kompleto da ito eh? Ay, wan, sweetheart. Nen. Sino da ita umawawag kang ka? Kwa, ni uncle ko. Ah. Sige ha, umuna akong nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Payakas jay ti jarna. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, suro tag itinalimad ni Estrella. Simbrek iti dayta restaurant. Pada mo't alakay tinang sabat ken ko na. Kat inagkanan Estrella. Nakalala ilo day titunggal maysa. Ay, awanan pa inday ta babae. Paimara. Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito ay. Managal lilaw ka. Asino day ta lalakay? Mabit lang. Apay, asino ka padak alakay? Ketsika, asino ka ba't padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella. Gita kayon! Saan kayo napagkan ano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklain pangarap nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramitan sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mutin ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay.
kumusta kan bakit? Apay nga adda ka. Anyak masapol mo, Friday. Kailiw ka na asawa. Agawid ta ni di balay. Jack kayat. Di mo't nagsinatan. Kwa ag sinublian tamanan asawa. Saanan? Na. Manjakon. Kakaiso na anak ka move on na kon. Naragsa ka kon, Friday. Di na kumanriribukay. Agbalbaliw ako. Parames. Sina akong dagiti babay nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga may nasikat ayatag bakit? Di nakbulat singan. Tamo kung day nga style mo. Bulili kong kakiidea. Agparinto mga itisang wanang bakit? Yeah. Agpakpakasyak. Pakawanan na ko ma. Nakasaganak amang sulnet kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kau? Tumakder ka dita. Tauray anyat aramidam. Jakon makisinoblan kan ka. Friday. Nanang, ganda ni tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Awan kanas kaw makisarita kan kuana. Nanang, nabayagan ngagpakpakaasin ni tatang kada kayaw. Nabayag mo na sinardengan na ti agbabae. Abay, di o kadilata mapakawan. Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Kan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot akanayaw. Kay, basol ko nga raud. Kakaiso na natal nagtipanunot ka. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasiw na nang. Ay, bakit? Ay, agyaman hakta nagawid kan. Ay. Ala, bagkatem tabag ko, tayunog mo. Wain, bakit? Oksotem ti sapatos ko, taalaem ti slipper ka. Ay, ariglado bakit? Teka. Ala, labaam tin sangput ko abadaw, tasaan analabaan na kita. Kalpasan na, ingka makitsenda, ta ilutuan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat, pagserbyan nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaan. Anya? Agpili ka. Tong palam amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak langan. Sige. Agtong palak iti amin na kaya't mo bakit? Alangarod, rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapayla iti kwartaw. Di tapayla agab-abay. Taagag-agasak payla nga aging kaita. Naawatam? Wawan bakit? Nawatak. Tinungpal ko nga rod amin na kayat sawak. Inanusak tinagbalin nga under di saya iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasan day ta iniinutmutla na ayok kat nagsublimanan ti normal a biyagmi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti asawak napakawan naklata. Kat naragsak kami manan nagdandan na. Inijakmat ta na namin pinsan ti agbabae talakayakon. Kan talagaan nagbalbaliwakon. Alakastan, ti pagayam mo, Freddy. Rumbang lang agbalbaliw kan apagayam ko. Tawan ti nasaya at nga itden ti kaspangar aramidem. Tano kayat mo naragsak tagbali na pamilyam. Liklikam dagaramid iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawam. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio.
Insurat wanon your nos para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, kat God bless iti tonggal maysa.